Good morning. Ngasi se akhoi sagon se nimit ko sagon se nimit ki card ki message ngase ko sagon se nimit ki numbers and hars ne hamba to ko sagon se ki number har di number se 25 le re kala da hanga pan gumba kai gumba do minus se na bi be ko aduga amana khoi na chak thong ba da ha ko dab se kai no ha kan hanga pan ma chu ki cha ba ya ba po da ma ya ta ha pi ba ya ga ni ko adu dum ma ya re ko ado Thursday gi oina khoi na taw ba ya ba se money manifestations gumba kai gumba dum taw bi be ko money manifestations money rituals kai ka adum ma am to ko mai toraga aduga bailiff rituals to ba ko bailiff ritual en ha ga di bailiff ki maning da sum pasha ga iraga ha pa se Thursday gumba da ha pa da su phai ko yam na adu dum taw bi be ko ado sagon se numit da taw ba ya roi da ya da ba ma am ma le ko na ha di kok lu bi ga no copy ga no ha ba adu dum su le jare ko aduga atay na akhoi na kai no taw ya ba se hai kan se da kaino harasne ko kado aina kok luba ko pa dumare avoid to biro ko khatang ko aduga amana kaino se khoyi ena lafu gumba kai gumba hauraga di ko lafu mokhong da dup gumba de dup candles and kaino khoyi lei hangkapan gumba kai gumba kat piu ko som yit papan ba khot pa yam lei raga di ko du do phagani ko no hamba ko card se yenga se ko do timing of ba so api yenga se ko si gena sida le ko ahan ba sida le re ani shuba sida le re om shuba se le ko first card second card third card ko first card khan ba yenga se ko first card khan boina kari message la ke have da pe yenga se first card khan bangai ne se le se ko ha di sida ketang hai tar ko ai chappham thokpa tawum thokpa adum taw ko sida hai tar ko hani mi na hai ba sakpa abda taru na dum le no ko aina khalliba aina ningi ba do phangda ya te hana jo khan bi odu phangju phangani ko sida hamba se ko ani shuba khan basina kai no ha nuai ta bako ta sum khalla ga le ko nuai ta bako ta sum khalla ga le ga di kamai yani apha ba thaba ma tawge ha ra ga di hari nuai ta ba ko ta ba sum mam je side ma da loi in thok piro aduga apha ba gumba kai gumba du mai no ina khalla ga tobi bako sisina number 2 khan ba le ko number 3 ko number 3 khan ba ngai gi ni yenga se number 3 khan ba ngai kai no duga timing ko ba so hajar number 3 khan ba ngai gi oina sil lai se kai no a kan da ko gi mating gumba kai gumba la ko to engonda mating gumba sila duga aina mi gi mating gumba tobi so oiga li ko se card se la ko matam sida hadi se da lai se akoi gi kai no hai kan se da hadi give and take gumba gi mong ne ko se lai se ko give and take gumba gi mong ne ado se da akoi gi card home se gi message se le ko timing so haras ne ko timing sida mari ga minute kun tare taina taru ka minute mapan phang le ko adagi pung mapan ga minute kunthra mari dagi na pung ani ga minute phoni thoi phang le re aduga mana mari ga minute kun manga daina taru ka minute mari nundini gi no se mari ga minute kun manga dagi na pung se nipan ga minute phoni thoi phang le ko aduga aing gi na 13 ga minute tara tare taina baroga minute kunthra mari phang le ko aduga aing nong yai nonga lamda ha jena ko amaga minute yang khai ni thoi daina pung mari ga minute kun tare phang le ko se sina akoi gi ngasi gi oina afaba timing ko ado sagon sen aina je haje sagon sen se adum ko akoina kaino da rock sol happy da na ko sagon sen nimit ki sina koina taw ya se kaino ha gan da ko gi kai haige hai gan da ko gi cinnamon powder gumba kai gumba kitang happy o wai te matam da ko pa jaw sa amuk ka hana attract tong na bagi da mak da asile re ngasi gi na card message ko ma'am thank you